Welcome to Mobile Fanatics, and I'm your host Limbo Mohalo. Today I'm in Kanyamazana Stadium to witness the MFC clash between Kruger United and the Peace. A game that concluded the scoreline of 2-2. There was a Mpumalanga derby, and I'm joined by Mdeni Wapibo Malachi. Greetings batalba mi ngiyabonga ukuthi namhlanje ibe khona lana nithi toba witnessa mfana gijima khona lana nijabule nganani mfana next season yoba gijima ku Betway Premiership. Shem sijabule kakhulu la sikhona khona ngathi umntwana angakhuphuka ayetulu shem asikhulise ngendlela lesingayo ngendlela lesijabule ngayo sijabule kakhulu asathi ukuthi singasini uyathi mfana akhule usikhulisile ukhulise indzawo yonke sibonga kakhulu akhule mntwana akhule siyamkhulisa nathi bantwana bakhe boma kwakhe nabo gogo nabo sesi bonke nabo auntie nabo ke bakhona solo sibongile sabonga kakhulu people ukhule mntanami ukhule nathi sitokhula ngawe sibonga kakhulu usuka khona eBushbuck Ridge asaqala ukudlala kwakhe lapho namuhla uyobagijima kumalambula ngakusasa uyobagijima kumalambula amakhulu kunawo onke uyobagijima ku Betway Premiership ngidabule nganani ukuthi mfana asuke nayo lento sasemncane kuba cucutela nganani labanye bafana bakhona baseBush njengakho kwabo wena ungasho uthini uthi nakwa kami umuntu kulimbonile kuyenteka nani kholelwani kulo leliphupho lebhola. Sibongile kakhulu nani nimbonile Pipo ukuthi uqale kuphi wayegcina kuphi nyalo sewungenile iPipo uyadlala undlule abantu abaningi bahlulekile abantu kungena lapha mara iPipo ungenile langeni lanamuhla iSunday yangomhla ka17 sibonga kakhulu iPipo khula mntanami uye phambini khula bahlulekile labanye eBuffelshoek nasi siyabonga bahlulile abantwana baseBuffelshoek bahlulekile sham bahlulekile mara nangu Pipo ungenile ungene ngikho kwakhe mina ngihlala na Pipo ngibonga kakhulu ngikhulile sibonga kakhulu.